Napadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Sakbay ti amin, hello man pa kini Edith Manantan, Agnes Daus dita Singapore, kani Susan Gudoy. Kasi man ti ko na ni Kabsat Maya. Dir manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babanting kay panangidrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumarek. Aging ganay sungsungak, kat nakaaramid akiti basol iti asawa. Ngam kit di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matanjay na ramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo da balay da Glorio, Maya. Alam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mijay asawa manakaw. Apay nga kasjay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan, nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa nanak ko. Amangan no ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang mo. Dahil sumati ko yung gamapapanijay. Ha? Parang isaw titinggin. Wano patin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo katibagim kuana. Sige na tatang. Tatalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka iji Nyangay. Di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang. Nasulisugak ta ka na yun kami ngamin nga mabuartak idi. Dagidya tumat ko kumarek nga sungsung. Namin ano nga ba na binagbaganda ka? Adi ka makikuyog ka dagidya babay. Tagarangganjang dagidjay. Ngam natangkamit ngamin ti ulam. Nyangay. Gusto ka di matan, tatang? Hanyon nga isid-sidir na kita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaornos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Kagpagpakasi ang nga tulungan, dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kaduak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayon ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayo nga mapan. Mabainak. Mabainak, Maya. Da kayo ti mapan iti inam no kayat yaw. No di na ka ngaming kayatin na kabaybayabaw. Di mo ipilit na bagayin. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talaga. Ngarod pakpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kung ni Glorio. Di na ngarod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Uy, ang parang sikat makalukoy kung ni Glorio lakay. Sika mo ti makisarita kung kuana. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo. Taka si May. Masasya anak no kasta ngagsang-sangay. Uy nga raw. Nag-arami tumang ngamin.
Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway nang agbalbalew. Sungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, di anak ta. Naimba nga oras mo, Gloria, baraw. Ada kami manay. Umay kami man, Glorio Baraw. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinubyan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngamawanan tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga. Mangpanak na kanya nga. Nagbabawi akti nagbasulak, Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay kit nagbabawyan nan Baraw. Kit no may kampay iti may sagundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Gamno ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta, tatang. Anya ayati kayat mong aramidak, Glorio. Ibagam taramidak amin nga kabalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin, Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang nga kabalan nga mapukaw ka kanyak, Glorio. Ay, hayatan na kaununay. Nukasta, talaga nga awanan namnama, Gloria. Awanin, nanang. Pasensya kayon. Gloria, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko, nanang. Kay, tanda nga rin ti planong mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami din ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't ka, nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. No makisina ka kang kwana, di ka mga asawa ti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo dya sawam. Apay nornusan yung damin kada kayaw. Apay tikunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadgadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanawa anak tom. Ege asikaswag ti bagik Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro dya sawam. Ngam panunutem ti masakbayan niyo anak ko. Taula ang madya sawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikap iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigatag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itaypay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi jay manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino ay adayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio may. Ha? Ay, yung adagos. Hello, Glorio? Apay, awanan planong nga gawid dito'y balay, Maya. Ha? Anyat kayat mo asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tanan ng kantatang mo? Lukas ta. Napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio? Uy, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awi din ako ni Glorio, iji balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay, dagitin niawin mo akawus mo ngay.
Kanda giti ululas kan pungpungan mo. Di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mangiin pa kay kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Anya? Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamat laangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pa ila 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsina ta ti tupikuda. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka man tanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naken ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak, Glorio. Well, adda. So di ka matanagan. Glorio, nakaluto akon iti pamigatan ta. Bumahon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, adon tilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Di akon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo, nakapay akastuyak. Awanang ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Di mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Ujay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raw. Ay, apay nga yakas jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kibayam San mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kini Glorio. Una, nga misuma tinang paawit kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nagrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dyan sa awala. Isuan tumakil mo at iulo dyan maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak ta. Iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa ilang kami. Di na lang arod kayat iting. Napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balay da. Amumlaang Dayjay mo kami na Maya. Nonya naknakan na. Apay naglalaki iting. Nyalala, di mo sidiran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ijay. Kanya nga ita. Dalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasin dayjay. Ag-move on tayo, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa naluto, iso nga siya kung tinagluto. Di ka pa nag-inaw. Iso nga siya kung nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Hindi ako mabalin tagig gamiti danom, tanapanuga. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kastangan ka na yung tararamidamon. Inal daw nga awang ka ito'y balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan ka bangam amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakin. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. Adaya nang nagmukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate adda trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao.
Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito store, Gloryaw. Nagkapuwa ki jay balayaw. Nakalukat. Simrok, dagi jay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagi tay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso kinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiligay ti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidaliman at mat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wala nga mamumad, ngagtrab-trabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet, nga bisupay lati mga ramit kadagita. Kat ano sa na Talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan nagto na ikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublimpay lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya na ya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day dyan ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinuto mamasidam Maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramidam mo, Glorio? Ay, di naksermonan na. Magdi mo kahit di makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga ro din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak, edi ginuliban nak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio? Siguro, malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad me ti amin kanyami. Oh, imposible ah. Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung da dyan ay naramit ko idi. Lipatan ta kumanti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kitikait kong aramidan. Di naklapdan Maya. Di naksitan. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo ah. Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga akas tatiraramidon na. Awan lang nga ro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod ah. Ano kumat ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag-ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang. Panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlang ti sigod nga lindangan me kani Glorio, nanang. Ika, kasanon, no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayom ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo. Ah, ni. Sino nga, Olivia? Gayom ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana kay timirindaan mi kini Olivia. Maya, dalos ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na aya nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho ili. Pagkabangat ko ma, nga maurasanan, kaasimoy. Anya, ibagang tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dadya nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya.
No di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanyayo. Natural. Laglagi pam. Apasot pa'y laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isunto matlangahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam lagang tigasat mo iti asawam. Takunamay. Ano si Tam kat isidir natin na palabas. Mabalin mo ngay darong idanak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarong mo dyan sawang. Hanan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, yun na. Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lang ta kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara ah. Magambo ka nga raw na nakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na kiti husto gapo iti naramid ti asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta siyakkat nga rod ti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas tal daw inot mutla anak ay liwliwagak, ket naklon kon ti amin. Pimanaw matan da gloryo kan ti babae na, ket jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parban. Ket ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti mamin ribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Tasaan na may subli tinapalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan mi idi iti asawa, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayam mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello gagayam, manipod ka ni Kabsat, darnasan na apod nanagan, tintay patangatang akapadasan ita. Ngamsakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Shoutout mampay kani Grace Martinez, Crisel Ramirez, kani Mary Joy Dulnuan. Kastimanti ko na ni Kabsat Darna. Dear Manang Biyanang, istrikta ak no may papan iti apo ko. Jak kayat ado nga apo ko. Ti kayat ko kad may salang tagbalin nga apo ko, tadyak kayat tinaariwawa nga ubing. Kat isungag may sa ti anak ko ta talaga may salaang ti kayat ko ngagbalin nga anak. Iso ano mabalin? Kasta kumamat iti apo ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Kumadanin ti panagpas ngay mo, Lota. Uwan nga rod nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikrik na. Kastoy ka di matiriknayo idin si kugdak nanang? Ay na. Gimatangak pa'y iday ti pado ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubing, aginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka ba? Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko babae mo timpas ngay ko. May mayat nga minti lalaki nga anak, para kanyak. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat, ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, Lota. Napatag ka kanyak. Ta anak kakit nga road. Basta, lalaki ko mati kayat ko iday nga anak. Awan maaramidak. Ta babae may tinaipaay ka na kami, iti amam. Amuyo, nanang. Upat ti plano ming agasawang agbalin nga anak. Ay, saan? Ni,
Saan nga? An-anwam taupat nga anak. May salaang ti kayat ko nga agbalin nga pukaw. Apay ngay. Kat upat ti kayat may ngagbalin nga anak. Wano lima pay kit di. Basta may salaang ti kayat ko nga pukaw. Diyak kayat ti adaw nga pukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu anasaya at kayo kanyak, lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa lota. Numano ti kayat tangagbalin nga anak. Awan ko man ati pakibyangan ni nanang. Wan nga roda. Ang amamumot kang ugali ni nanang. Naturay. Di na kaya ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay adi na kayat ti ado nga apo ko bakit? Diya ka mo Diya kundi namang tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapaya diyak kayat ti ado nga pukaw. Dino, lota. Apay ayan nanang. Apay ka din nanang. Diyak kayat ti nangalaw nga ubeng. Diyak kayat ti agan anawa iti nawubulwol nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Diyak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa extra kalaang mat iti trabaho, dinaw. Apay, negosyante kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak da. Isuda, dagita. Di utuladon ida. Isu nga rugag may saka nga anak mi ken ni tatang mau, lota. Tadyak kaya ti ado nga anak. Isu husto ti may sangagbalin nga anak yo. Lumabalbalin pa'y kiti akitoray, di kayo naganak. Agaman niya ngay, masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw, lota. O naimitikas tangaramid mon, darna bakit? Apay, aya apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyangko kadakwada, taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta pa nagsasaong bakit? Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganap da. Ta awan na talga da trabaho da. Hoston tamay sanga anak. Sapay upat, wano lima ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mati bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti ado. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno ay may salaang ti plano yung idi nga anak ka ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 wano 6 kumati kayat ko idi nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay mo jay inam, anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa di ti balay nga ubing. Paritan na kung nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabaho. Mabati kan dito'y balay. Ay, una yun ti kasta nga itsuram andrang. Adapay atiw mo at teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw. eket uray tabagbagay ko matbakay. Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam data. Apay ayakas lang, papaubing ka, sika andrang. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang ito'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyak nga asawam, bakbakitanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak, ngamsikan. Eket, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awang mo dakas na. Nay, dakita katiin into narukong. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras ti entrada yo iti trabaho.
Mayat ti masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid din ton maluma. Ang banggan numaladaw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagdagdagasam. Awan mo't si Kaki, di mo bakit? Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota, bakit? Adda madlaw mo kinitatang? Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umub-ubing. Ha? Umub-ubing wano agpapaubing. Parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Ganda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wun, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pa nagtrabaho. Saanan atay pasiking ti usbusarin na. Nakabadi bagmutan. Uli nga ron. Gumugwapo ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sabagay, talaga anasikaso ni nanang kinitatang. At lalay istrikto na nung naduma. Apaya kastoy laeng ti itod mo aswildom, Andre. Ayan ti naduma. Imbang kukun bakit? Anya? Dala, ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo numadamdama. Agsubliak ilay, tadama pang kukatangan. Nalipatak gamay. Kasapulak no bigaday jay ti trabaho. Saan waya malpas yu ti kontrata yu abalay? Ida mo bakit? Sige, tagdi ko sakbe. Tani, agat ling utak. Tapno mapreskwan man ti bagay. Ay, anya magkalinuto yu ama si Dananang. Nagbangsimot. Anya nagbangsay. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Aginaw ka manayin, kunak! Kwa, uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manayin. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo tamo nanang. Timot ko na kamay sa laeng ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawan ti anak yaw, nagsikog ka manayin. Kanya nga rod ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabak nang kanariwawa ti adaw nga anak maistresak. Umay ka man si Kadinaw. Apay ka din nanang. Wampay la makatawan ti anak yaw. Ngamsin ko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid jawn. Ipadlaw yu lati. Hay na! Makasauak manan no kastoy laeng. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mo't ti anak ko Dinaw. Pagsasarunwam mo't apagsikugunain. Himutong tayan. Gapo iti kasisikog na. Saan mo't nanang? Kasjay ti sikot apang magina. Di ka nagrasaw. Awang kiedi ti dengdengken yu Imbagak lang nga rodan may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarangwan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot. Bay no manot ti kayat dangagbaling anak. Dore aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mang biyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo may. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may sagang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Diyay tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masikong ngarudan. Anya maramidam nga
Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko, nanang. Aglaladutang akanayon. Kanawan ganas ko amangan. Isa ako mutungak. Ngam namalpas ti inaw ko, mayat tumanan. Sinamsan jay asawam, Lota. Ha? Tapay mo ngay? Wala, tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga ron. Kan kurang ti may isang anak mi. Kurang pa'y ti dua Uray upat ko mawan no 5 mayatan. Ay na! Talaga di kag pampanunot, Lota. An-ad mo ti adaw nga anak, Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsak! No, bak nang kayaw. Kan, numapadakilyo ida na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita man dagitay anak ti kasingsing mau. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot. Wal! Sadot dapay nga giskwela. Di da kami ipada kadakwada Sabali kami matiti asawak nanang. Darasudos kayo kidi nga gasawa. Di yo amuti ang planaw iti pamilya. Nanyat ko nam, lumasintan iti pagnaidan, bakit? Anya? Maringring kaming kininanang. Inaldaw sumanaw. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manumot ti kasta. Nagitidad lumalula, maragsakan da, no ado ta po ko da. Kumninanang, kagura na. Ay, uwan nga rod Kapag yanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito yung balay. Makipagnagdapay di balay may. Ta pumanaw ka nung takabagis ko. Ta umakardan iti kabarbaro a balay da. Ay, kasta ayan. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da balay. Kat dumteng tumad day ta katatayo Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong ta naimpod ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyom, lakay. Wan na bakit? At least di balay. Maramit ta ti kay kata. Kinura ganak tayo ti sangapulo, awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayaw. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayaw. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balayda, iso asumublat kami nanang. Tapno da kano kadwan ni abalayan nyo ijay, tamo yung mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laangan day ta. Ang mala, makamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam yun dagita ang maibagbaga kada kayo, makamo kayo. Pumanaw kayo, no kasta, ti kayat yun. Anya kamuteng Andreng. Among maawan kadwak dito'y balay. Nga maladaw kapay laang mo't nga agaway. Nagapwa manan aya. Naitagasak ijay balay na kumparet. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungat dito'y balay no marabyan ka. Amumot nga awanan dalota dito'y balay. Basol mo lang No, papimbanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beg. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga'y pagpagamot. Ingkakat agpunlusan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Kisaan tainururay ka nga raw. Nanganak ko na balay na kumparet. Mangan kan. Rapno di ka agul sir. Di ka pa'y lang amin nangan itay. Nukasta masikog manen ni Lota abalayan. Ay wow, nabalayan. May ikapaton day jay nga anak da. Ay, talaga suker na gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsaan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para makita no mabiyag da dagiti anak da. Kung nakadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota.
Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw, ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak maray. Da kami ke walo dagiti anak may. Ay, da kayo nga ro titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa'y no pupwersaan na jay anak kaw, tapdag sikaw. Ay, naisaan mo't tanagayatan damot ado aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balingan nakda. Ha? Jakla mo abalayan. Nagbit kayo mo ta nagpasyari jay balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apay aya? Marangrang ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwan na. Saan taong ungtan naman? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid ko nagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreng. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay ka naman! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapul yaw. Naimbag na oras yun, Nana. Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga minkot balaw. Ha? Nagkuna abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iswa tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Naawis kadagiti ado, regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pa ila ti tawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan baen alaklakayan. Urayan mi, sumangpet ti asawam. Agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Anya? Yawanan ka itibain alaklakayan. Hindi mo karamutan tinupang amalay. Nagatintog pa mo nakita ko kaw. Isumatla ka na yun ka marabian na sumangpet. Kanisumot labim masetin. Intriga maswildom kanyak. Gayam madababay. Katkasla apo kumpay ti pinilim ababa. Yan! Ang talaga Ay! Tantay mo itinasayaan. Datol! Hindi yung kaya ti maidarum, Tata. Umanugot kayo, ti kondisyon mi. Anya na itadeng. Anya kondisyon ngay dayta. Masikog namin ti anak mi, Nana. Anya! Kat no maipas ngay na, ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Ta siya, agsubliak man na ni Jay abroad. Single mamak ngamin. Isungag may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Ay, ikaw, tibok ko. Di mo ipungot. Agpili kayo, Tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubing. Sige. Alahak to, adeng. Ulit nagtagkid daw ti pamakawan ka na ngayaw. Apoy tinaramid ko iti anak niya. Nasakit tinangkam ko iti napasama. Ngaman niya nga, Rod. At daditan. Kahit siyak ngay, di ka kidaw iti pamakawan kanyak. Loka! Aday ko. Sorry, Melta. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, Tatang! When you're around, nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawasyo Eh. Tada magayam ubi nga sabsabungan nyo.
Ay, agyaman kayo atas anda kayo nga indarom. Uwan nga ron anak ko. Isunalaang ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang? Daron na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lili. Mapan ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanan ang maulit dayjay. Apaya naramin mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubay. Wala, tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. At niya! Wan bakit iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulungan na kawan. Tsaka ba ilang awirin asisa na gitaw. Marigata nak. Sa pa'y agtrabaho akpay bakit? Anya! Awan na ramidak no di tinangaklon iti amin. Nasakit para kanya kas may nga asawa ti inaramid da asawak. Ngam pinilit ko nga inaklon kan pinakawan. Siyak nga rod tinangaw awer kadag iti ubing. Ngam iti panaglabas ti aldaw na addaan iti sakit ti may sasingin kat pimusay. Iso atilangan may nga ubing kada iti pudermi. Imbilang kumaten nga anak, tanya ngay kat awan mat amu no basul ti ubing iti napasama. No maminsan makonkonsensya ak paikit di. Gapo iti pananguy-uyaw ko iti anak ko kan ti asawa na. Gapo iti kinaado ti anak da. Tadyak ni namnama ti inaramid ti asawa. Iso mababainak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, darna. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan dayta kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama, tugayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello, ati manan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kanti original nga kindrama iti biyag ti tao a drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Loisa, sana pud nanagan, tintay idrama. Ngam sakbay na makablawa mampay amin a Rimando family, from Bless Rimando iti Benguet. Respicio family, from Sandra Aleria. Ken Esther Draculan from Pilar, Abra. Kastimanti ko na ni Kabsat Loisa. Dear manang biyanang, kapada sakit ibalasa nga ti padramakan ka. Sana panagpalastog ngam napintasak mat. Iso nalaang tanapili akitagbalin anobyo. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Loisa anak ka. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Lari apimanaw. Awan pa'y sangapulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manal. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko. Ngam awan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insana. Ni, si kamat gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insana. Mana, sumra ka ah. Ni, apay
kasla aday lumlum mo ngam insan. Ay, saan lang nga kasla? Talagang adda, insan. Ah, asino? Ni Larry. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayate di mo pangayatan kan kuana. Ay, no siyak laang tarmon na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam tupay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklunak adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan kuloy sa. At dapay imot mo anatan. Di na kang sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatan. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaan mo. Sayang mo, maawan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo, Larry. Tada si daan mi kininanang ko no rabi Imbag pa'y kan kanikol, ta nagsimpot ka. Ngam ni kasinsin mo, nagpintas nagpaisaw, ng suplada mo. Kat, siyak ngay, Larry, sa anak ka di pintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na, Larry, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole. Ala, panawan kan, Larry. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natin nga intad mo, Insan, nagwapo man di lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki, insan? Jack amo ngam panagkunak. Tadtala nga na isarong na dya ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matang ti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka, insan. Uwan ka di insan. Ngam panag ko nakat at damot panaggusto na kanyak dayjay. Sa balay ngamin ti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka, insan. Nabaybayagan nga awan namnaman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, kat agtanang ka nga rod, insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki, akayat mo apagpaaraman. Addamanan ijay sangot ti istorje nakita nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la ko matamaam akong tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man aging gagatang. Tapno adagundaway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Ha? Hello. Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidot. Hindi yung umay ko dito yung lugar na ikit ko. Ha? Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, na isa rimadang kamatang, adeng. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay tibusis mo? Kasta talaga. No adda matured, arupa. Addamat matured, aboses. Ha? Ay, aya. Adagayang kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ubingak pa'y. Nasurukla at rinta titawan ko. Ha,
Kasta gayam. Si Kangay, manut taon mo? Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin robam adeng. Aya, han ko nga madlaw data Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan ta adeng. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmat ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anadda anak iti kundaway. Anakapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taadda na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 100% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto je cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakiti kong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabaleng. Ay, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo katakteri daw nanang. Asino Renzo? Jeka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya ka matanlari. Namin ano nga imbagakan kan nga muma ito'y balay. Awan mat lang ti manamnamam kanyak. Dagulit kamat nga. Basta kan nakumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namnamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga ro. Naisuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Tanakita kon. Isu nga si Kalare, mangbiro ka matan iti sa baling armam. Nukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Loisa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino da itay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, isu da Renzo, nanang. Isumot la barumanan arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na dayjay barbasnan. Ngam nagalas akitao na nako. Jak unay mamatmatan tilangana. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo dayjay. Makitak mango jay rupa na. Agdat-daton kadikan kadayjay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti dayjay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat isuna. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na dayjay alalaki. Nang runa kat itatayo la makita dito'y lugar tayo dayjay Renzo. Masiguradom nga rod, abaro. Kat, isumate ko nana. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya dayjay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon ta na umaiyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka.
Amon pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaraw, anak ko. O anya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamat no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pa'y. Uray di na puskol nga iming na. Kayo-kayat ko makit-kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataara. Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data, insan? Agdat-daton ngamin nilari kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apay pala ngay bagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti sungbat ko. Ha? Amon pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pakipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabale. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta. Kaya't ko nasungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlang, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni, Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutan saan? Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano nga'y arumwarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Hindi ka pa'y masulo ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tagkita ta itiruar. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsan ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Uwan, podno data ngayon bagam. Da kamin. Ay na, talaga adi mon pinabayag ti panagdaton na, insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Kat, good luck nga rod, Sapay lang kumatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo, insan. Kasi ka ngay, inaklon mo nila, re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wan, ngam kunakkan ko na at tingitingin na pa'y anayin bagtirik na na. Ta mga nupa nakipbutas naklaang. Ta syempre, napaikat nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak, takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo dayjay, Renzo. Diyak matan makita ti ang niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Diyak ngamin kayat tigalad da dya, Renzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipindarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ibagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na tirupa na. Mabain lang mat, ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong ay ti pangananta, Renzo.
Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Tanay, nalipata mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa ilang mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Apay nga kastati itsura mga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro ngayon mo na ngayon masidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan imeng mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mon adag ita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangalan ta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamo matimbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na among ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiklaan ko nagkulit ka na ya. Renzo, tanak lakit din ni nanang ko no maamuan na dato eh. Alyapay ko pati maramidan na ngayon alpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Ha? Agpapay si Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, Insan? Ay, mayata. Katno kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa ilaang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagak matisay na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga Insan. Insan, kas di talaga, nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang, Insan? Oh, kasla saan ka anaragsak, Insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Han kay day? Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod, Insan. Ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Basi kong magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Taong pa'y ngamin urnong ko. Anya? Diyak maikarik ti bongga kasar nana. Ala, sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot ka dakkel ti baboy 4 months na pa'y lang, nana. Utang ngamin na jay. Mabay nagmangumutang idado. Tamang ano diyak mabayaran. Ha? Bayanak tumot lang. Nuada maurnong aparwad may nukasar may. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyong, Insan? Uwan, Insan, ngam may salaang nga 4 months old nga baboy ti saga nami. Saan nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami mutin kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, Insan. Kuyugan nakman nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng, tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Ala, di kan sumana mapan ka, taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kati mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanya. Batandak! Ha? Sumartin ka! Anya da jay? Ada pulis si Jarwar nanang. Ala,
Pinusasandamot ka ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kita, nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo mo't nga boyfriend ko? Miss, pasensyakan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa ngamin to'y nobyom. Katagiti wanted ngagduduma ti kaso na. Anya, Renzo, anya ti kahit nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan niyo? Baka sa balingay, baka karupropa na lang ngay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Natiliw nga rod tinobyo kat nagsikugak nga awan ama ti impas ngay ko. Aging ka ita saan pa anak arwar ti ama ti anak ko kat jakmeten na kinobyo iso a single mamak ita. Ada kita dito abroad, insakripisyok ti madayo tapno maipaay ko ti kasapulan ti anak ko, ket ti adal anapidot ko iti dayta kapadasak, di ka bastag talag iti saan mo unay nga amamwa tao, sana gaputagwapo, ket irukmamon ti dayaw mo. Amon pa yan na imbag ti kinatao wano background na tapno sigurado. Alakastan, ti gayam mo, Loisa. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, dayta kapadasan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Agyaman kami manan, Diyos tag nina, ititonggal maysa.